sinundaw kadagitong Yesus na solihon kadagitong sa lindo di Yesus. Kano misis at akad iswang sambayang? Kinarahingan iabantog iswang kerajaan sorga, kung sikaw na kasabon bahay no insan pod, kano kaguyahay dot kapag yampay, may anak kay sisan sumbayang kasabon sabat diti. So nang dapi ramutan dahay, gisom dot inapahit boros-boros no pawayaan no mantadot kay sisan at kasuabon na bahay no? Nga sinondot, sambulo, ano dahay dat monorimo nagi papendalan sa tabimentak di karahian no. Tinasamayang dahay isong aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sa nang kasabon kumadati din sanan ay walogod tumod dito nila bonong ay. Wanda dilo ugaded o kito nga ilo kan tegalo nga harohi ot hari kadaw hot diolo dot isay no ko ilo nga harohi ot live streaming gadon do ki. Okay, maburas ako sa nang kaswabon sa nang hari sabat kumadati din sanan. Ino po hit tadaw ko nihab nga o gumo kinayanan dat nakaluyod. O gumo nagi kinayanan dat ay sa olatirik. Kamoyan na po nga o gumo nagi dihit kampayed iswanggot ay sambayangan do kaswabon na bay no. Kapoy kuro piya nga manto ko nila igitad iswang dot sambayang moy dot hinggo na po yolo nga potilambus kasari ilod samok ogirot kumakinurahingan. Bayan na po nga tulo na po panambarasan dati o pusaw nangku kinurahingan. Isa paguhatan di aralom, isa nagi paguhatan di agat. Nakurato ko mo yan kud agat. Agaan nila bo. Nga sayra na po karuba takod kaboling kahanggo kaposyon. Sayra na po atapot kapyo karuba takod masalan kaposyon. Hiri na mo timuha ta ginawad o pusaw na kung di kapyo kinurahingan dohot ka. So kira na po asimbayan tako ay sa nunununuhot kanta kanda owayan. Milo ta kay moboros. Nga umbal pagid atapot kapiyad iya akawaya dat kaboling kahang kaposyon. Tok mimbulay na mutila tuhot at atapot tinangkud pusaw kapya kinurahingan doho ka. Sa kira na po atapot kapyo do pusaw kinurahingan kumatulun. Nganto kan po intay pelajaran dati di kaswabon kanihab. Nga nakurati tulun tu nampunan antakan di nakaduso. Nakuroyo Adam bihawa tu ay nampunan. Sa kiranad apusaw kapyo kinurahingan. Mimbulay na matituhot miya galid eh. Asa-asaro ako nakarangot tuhot miya galid eh. Haro nagimangkuit mangiwal tamod. Nakuro mangyari tu nampunan ka. Nga isay din ako ilo. Iho nga ako kailo. Nakuro tu miya galid eh. Nga nampunan ni Bori. No dihat nunuha bukti dat akin orahingan nampunan niya Adam di Hawa. Nampunan ni siya. Nga nakuroh na angko dito na pa itulo ni di nga numan poto ngay dat pira-pira hot tusong. Jadi intangan to na po nga nampunan ni siya. Nga pinotungan ma di tusong. Nunuhi tusong-tusong ngay naway andati kanihab. Or wala nin na maganak
antakan mo nantian nga oing gorit. Ako ni kami agalit suang talun. Kumbalo ko kito dat sapi. Songsang matugya tanak ki sapi dito. Gakod nagi magulo. Ay, matay na sapi lebay no kangko. Manaw-panaw di sapi nga poirolay gakod di tanak. Haro nagi tongo sandangaw no kotulay. Haro dihit ihirid sungkad to kadet. Ay pinapopos. Uhot tao kundi nakanak di sapi di kangko nakanak yung moti kasyo. O kita ko na po ay mustahil no. Kau kita ta kunod haro tingaw do hiti walay ko pusan to mo di tanganak. To kom piro no diri turu turu no di tinanda tingaw. Doon na maganak, doon di kapanaw. Oy, kumundot yun di tayo, or wala na kakitanan. Piagalon da tulun. Okay? To, ilo na nga ilot ay koing goritano no koing talang. O, minoritan nagi dati di ko ni habot, oing gorito ko magihumbot ko nunuh-nunuay. Kakanakanon. Hondiah po na panasakit. Suway ka panasakit no po. Haro pakaguti ko mo nakapatayon. Ilo no dihit no ko tunggot tulun antakandit no ko duso. Jadi otopot na ang kuli kapiyad o puso kinorohingan dati. So kira no po miyagali di iyoho no po kosorom no o puso kinorohingan. O puso ko no po hom man ngay no pada pogi duo ito ng sakit-sakit. Koing goritan. Iya dadi dohod osoro. Tumbayan ako iya ko nga iya dihid ako tosoro. Kada no dad hara koing goritan. Kago nga iri ngay no sambayang tokod mo nikid timpo. Makin sadu to ko mantadet kabuling kahangan no ko posyon koing goritan ko sindualan. Iri no dahit ginoon dati. Ngunta ko na po di po tapi ko dat kantakan na po magunahan na timpo bay no. No kurang na ako ti sakit na timpo dando to miya galidit ay so di kautuson. Kumon ko dupod ay so kautuson nga miya gali ato manus. Ito'y mito. Irim iri. Dadamot tat harati pa na sakit na timpo dando. Amo nogi o kurang dat ipagigihuman dat tangulun nga o gumo na ginong sampon. Tu ano di milod pa indalanon. Suway po ko nung sampon at pagigihuman. Haron ni kadaw hiti ka mo yun dat natagakan na karadya. Sira na pod aya di ka tilambos tutup kaday ka ditoki. Tagakan na karadya pakaradya ngay. Sa kirodot ay tutupan nga paing kukuro pag ay siyad manahakot ay pangolus gaji di pang ang pakaradya ngay daw. Namilo. Haron nagi kadawhit ay natutupan. Happy tutupan. Nga terpaksa ay diti tangulun na may karadya. Nakuro. So kira na pod akamoy magihumutulod na suwait tauki. Mau tidak mau sansagan ka amo may kasari na po di karadya. Ang orolihan tanganak karuhang ang adakatan na panasakit. Jadi mantad ko ikanta kanidi o gumu na ikadawhot atagakan iti ahli keluarga. Ikinapamanahan dilo tay ko ikinapatayon dilo nga ko kitanan po dati nga nada ko piyo kapitimbang tidak adil no kuro. Ay say sala di siyo. Si gogay minidupogun.
harohot aku no posilap nga aku di kosorom hingga tadon idi. Miya gala-galid hitipon ng kaningaw tadon. Haro talo tulun nga mini karaja dila sa Mananjong. Mantad ka iti panasakit nadakatan no halo. Pengkura di papauli. Mau tidak mau labongo lo sa borong rahat. Inpo inororong ko nga mantad ko okon ko ahli kuburan itanah perkuburan membayar ko di lobongon dahiri. Ako no po silap nga turu na ribuhot iso tong tiagak. Jadi 7 kali 3 pero diri. Turu na ribu sangulun. Doon ho pada misa ribu. Tok palad. Jadi iya ti de tempo den do. Aku kurat tapuri mananto ko. Kano ta ko pumoborosat opusaw kinarahingan do ka. Sairad kawaya tokod kantakan na miya galiti. Atumbayan ako, guumo na pohot. Kantakan ko po siya natitidan. Iyo ho, suway na tapurimanan ko. Iyo kayo, suway na tapurimanan. Ato ko po nung aroy tanilat. Paingkukuro na ng masaalat tanganak. Masalat iswanggat tikaruhangan. Ilok kahaharan. Korita rumag. Ato ko'y oritan nga ilo. Paingkukuro to ka di mo borosat. Pusaw pakasari kinorohingan. Saira na po sinumakit ako sandiri. Dondo nga milo ko borosan dat 95% lah tanduli. At tututunan po lumatad iyo ditakap iyo. Muhot ako'y kumakin na rohingan. Dat tapotin ang kod opusaw ko dahot tikang ko. Sebagai sang ulo na tulun. Iyati itulun na kaubasanan. Normal to ko bagati mo. Saira na pod ori katan to kod nununo ko boling kahangan ako po siya. Muhot ako na kumakin na rohingan. Nakuro mato iyati ka. Ay, salam muhot to ko. Iho kadaw nga muhot ako nakuro ma dito sumakit ako gisa intay pag dito 200 tadaw ko dua tadaw na kondorong. Dot pinapaindalan iti kapag yamungan na sumambayang kasuwabon. Muhat ako yung mati kapiyak kinarahingan na tiyo di. Kanang kudi asyanan doho. Kanang kudi apusaw na makikinangongay. Manikid tadaw, manikid kasuwabon dat langadon na makinangoboros no. Kanang kudi kanadi angaman doho popolombus at ay boros-boros no kangko na did iswang sambayang ko. Nga irinit, kamuan ko irinit. Sebagai sangulo ni tulun orang biasa. Kumbal. Hari, ginawat yan, di ba? Nga, ay sira no po dat nan ko mantadilo dua tadaw dat anak ano pinapaindalan dat ay kay sisan dat sinumambayang. Minintalang di iswang ginawa ko dat iso ay kapoylan, iso it papoyingat. Aya, nakuro ya dilat aswaw channel la tu ya dit. Hari tempo tumingkod mo ti kam kalansanan da tumingkod kapiya lagi. Harot sira no po dit miya galid dihat mantadi 2 tadaw dot akin na pagyampayan adati ato ko nakano minagyampay nga mimbulay na iso ang ginawa ko 2 tadaw iso ot popohondom imilo popohondom insan tadaw do sumuno okon ko 2 no tadaw
Mungkin dat o nga 2 minggu, o nga 2 tulan, mungkin o nga 2 taon. Ayos. Ayso, nanda 2 taon kagad ako di. O nga halo, nanda 2023, ayso na kagando. Tapos, nung buwatan, di lo 2 tadaw. Hilo na minimbulay pamuhandaman ko, iso ikadawhot. Warning, kapoylan. Insan tadaw sumano, isay na koy lo. Akon ka 2 na tadaw. Mungkin dat 2 minggu. Mungkin lagi 2 tulan. Bahkan mungkin 2 taon. Isay na koy lo sa gigisom. Ato ko numilad kapag yampay. Miyagalid dihit ay pamuhandaman dat pamusarahan numan ko ano. Kung sikaw kumakinarahingan, tu atumbayaan ako dat monikid tadaw. Monikid tadaw to ko. Tumano do kapoylan dati. Iswang na pod page dusun ministry nga ko basanad ko rikot da 1,000 tulun. 1,000 view. Kamon na padi nga labi iri bo tu haro higyahit iso ot device o gumu amintong nga isuang ga 2 tadaw o gumu ko minanambayang doho iri dito kita ko mimbulay ngay ni ginaw ko kinarahingan nga popoylo hikumadi mo kinangawngay o kani ko ay iya nakasari sumambayang nga iyolo nanda sumambayang ko bay no kamatos siya kaginawa ko. Jadi kung sikaw to ay haro kasari ot sokadung no kayo maya da sambayang mentok ngay doho. Atumbayaan ako nagidat ipagilitan no pohot ay piro-piro hot kakuaan dat sangulun na po dat umiros nga kapuriman dat kinarahingan na po nga aapusaw kumadi siya. No kakita ako dit minampay ako dit Zoom dat program kesehatan sa Sabah di Kosodok. Presiden dati ot minanhak di pelajaran. Tok kotampura sih pematit bunuh diri may kiras sa hitid watas sa Malaysia. Taon na po ba no hom gisam na bulan 5 no korikot na 4 na hato sa mulabi minay kiros. Piyagalon na po di taon nakatalib. O gumu nagidid taon na ba no bulan 5 nagiom labi na ko pinta nga taon nakatalib. O gumu na hit ay pinaintalang dat nakura tumay kiros tumanod di berita harian teka news ngay nga pasimpulan na po daw kakitanan iso na pumantad dat ay kakuhaan niti tulun dat may kiros nga kapuriman dat kinorahingan na po nga aapusaw. Kumbal ta kay kapuriman dat aapusaw kinorahingan ki. Sayra na pod kapuriman ta ko di taboyan ta ko ginawo. Hiri na dahara kasiwatan di rogon. Di mari. Jadi mantad ko ilot nintalangan de Adam di Hawa. Mimbulay nakagutohot datid no kuroh magyadilo tu pinaharok kinorohinganit koinggoritan. Da ino pumati pinapaharo hilot koinggoritan ilo tusung kinorohingan sendiri. No kasyo. Pohoron kundohot arati di kinorohingan. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu antakandat menentian ko, kubuat sangat banyak.
kada to ko kasilapot ilo na po munantian ilo na po kayong garitan dilo nga pohoron dorogon okon ko yun di. Binoro sa kinorohingan sendiri kubuat sangat banyak isyo pinapaharo. Palad kan. Suway keri montok kidikusay i Adam. No kadaw ayat padam turu. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Mantad kami na kinangaw ko na boras sa sawanu, ko makinangaw ko borasku, kausung na latana da montok. Kausung na latana, sebab dia, karena engkau. Kausung na titana, sebab di Wilson matat. Sakirat iya deh. Ino po'y pinapaharo nga kinorohingan, pinapausung iti pamagunan. Omno kakagus siyo. Ilo na pondo to nga sakot-sakot nga pohoronin do sa makduri. Ilo takan no nga ilo ang sakot-sakot hadi butur. Pinaharo ni kadaw miampay dat oinggorit ko magi humakakanan gisomid apatay ko ka. Ino po'y pinapaharlo nga kinorohingan. Akon korogon. Akon korogon nga mili bagandat iwalo nilo mo. Maganda rogon na sabab kadati. Atau po tagid hari kadaw hot ay bahagian di rogon na hilo nga. Ino po hit minomon sa ilat undang-undang man takot di asanang namamarati. Ino po'y minomon sa ilat hukum dati undang-undang megatilo nga kinorohingan ni pinapaharo. Sekira na po ti dati nga hilo palimon. Nga iti na po nga kinorohingan. Muhot to kunod no kurma dito pinintalang miya galilo ka. Sekira na po mangampun ko lihuan na po yung miya galid di. Ano daman ba ampunan ko na po yung kundo. Iyo dadi di dati to soro. Kumuan na po di tampinay nga asanong gidi tulun ko kinorohingan. Dat sa takat to hilo. Ko ilah to kadit hara isoot. Ako gadi osaro ko pero di nga. Harus ang ulo na tanakwago. Minamatay sa ulo na tambalot. Ina po'y tambalot di nga. Kumawin na da. So sang tanak nagi galid. Patayo mo tisyo. May na di bicarawo di. No kadidit tinaid di pinatay. Ampunan kuno po'y siyo ka. Hakim may siyo onwide hukuman dit paling tagaan ka. O sonong gedi tulun ka kinorohingan tiyo di. Ay mangko. O sonong ko nagidiyo kayo. Kanda di mangimbulay. Nuri di popondas-ondas. Nga doho na pod pangintangan do hilolo. Sayra na pod kapuriman to kod oinggorit. Maya dot. Sekirad ibur sa malayo. Sayra to ko kapuriman do oinggorit. Dari segi teori, kasaraw to kada kinorohingan. Iyo kayo hikongonduan. Oinggorit ko na pumaganak. Kada kau pumusorod. Terakhir sudah ini. Last sudah ini. Tahun depan ada lagi. Ino po dahil sayrad oinggorit tokod iswang monontian iswanggot okon ko toko. Yo kayo. Oinggorit ko monontian oinggorit maganak. Ino po asorodo ko nga iti na ito sunggot tinahak kinorohingan mantad da dusoh da tulun. Hilo data soro dati.
Sira dat oing gorit to ko mogihum ka kanakanon. Kosoro to ko kinorohingan. Mantad ko no koduso hititulun. Iyoti no dititawayaan. Okon ko momopol to ko kinorohingan. Sira dat kapuriman to ko sumakit. Kosoro to ko na kinorohingan. Okon ko minsadu to ko. Okon ko muirikotit apoy ngontok ko dong kinorohingan. Sira da haram hidup pagun. Kasaraw ta kan nagi kinarahingan. Itinat kompokan na posyon na tulun ti pamagunan. Jadi piro-piro hot kakitanan na pula dilo miagal ko iti maganak. Iti mogi humba kakanakanon, sakit penyakit, kapatayon, o insanan na padalo nga mangigit ta pumusarahan dati dat kasaraw kumakinarahingan. Nung kasyo, man kundo pohoro at gumu o koinggoritan antakan mo nantian ko. Kumun ba itong pinay nga awayaan no po di kongonduan nilo nga kosoro na dahil kinorohingan. Yun badari bo. Miagal na maganda dati. Sira na padad anuan takot titungkap kumasa sa ngulun. Anuan ko titungkap po sawan no. Isa ito saraw no. Harohi mo maguna dam. O mintong ko dam mo tilo nga. O saraw no. Higit karuhang no. Akon kayo de. Anuan ko na karuhang no handphone. Sayrad mangisis ka di handphone nga. O saraw no. Naday karuhang no. Nga hingga na gidi. O saraw nga. Suway man do katutukan. Jadi ilo na padadit. Kantakan dot miya galilo nga poposoro da dati umakinorohingan. Kapuriman to kod oinggorit kosoro to kinorohingan. Kapuriman to kod osusaot ay pagigihuman kosoro to kay kumakinorohingan. To. Kamun pa nga oinggorit. Oinggorit to iti pamagunan iti. Iri pagi kamoyan ko dat may da sayra na pod hilap pamagunan da sumano. Tako na lang nga doon ti pamagunan. Tu oinggorit. Oinggorit to iti. Nga mantad ko ginumuan nilo. Maganak. Magihumbo pangakan-ngakan. Panasakit. Kapatayon. Ino pa ikosoro tako kinorengan ng antakan na midupagun. Jadi antakan maganak. Kosoro to kay kinorohingan. Antakan dot apang kalo pagigihuman nakakanakanon. Kosoro to kay kinorohingan. Antakan da sumakit. Kosoro to kay kada da antakan no midupagunok. Kosoro to kay kumakinorohingan. Jadi mantadot o insanan na pula kaboling kahangan nila itong Pinay. Kakitanan na po dati nga miyampay dat kalansanan iyati na po nga kosoro to ka kumakinorohingan. Ato ko'y po yung sa duon no kuro to o gumu ko yung goritan na iti pamagunan. Kuwaan na po nga antakanod o yung gorito ko kosoro to ka nagikinorohingan. No kito manta da kinorohingan nilo. So kiro na po oso nung kaposiyan dati isay na ko ilo katangkiad ako nagikumakinorohingan. Nga sayrad iswang ako yung garitan. Kasaraw ta ka kinorohingan. No kito, no kinorohingan ko boboyuhon dati. Suliam sumping. Ano po harap ko yung garitan ng pasyensilom. Ay siya kasaraw kinorohingan kasyo. Rosimin Rose. Masanong napakapasyen di siyam. Moy po sambayang nga amo kasyo. Nga ino po panumbayaan dati. Ino po pinintalang nga ilo nga okoni ko moy panumpalid dati. Haruhot tamodon da kinorohingan. Ino po day tamodon nunoy tamodon.
Sa ino po ko simbayano miyampay to kod iswa nga kabaktian dot daerah Sukom Lotong dot tadaw sa Batubay no. O yung bulayan nun datid no magyadi tamodon nilo. Tamodon nilo kamon dot kasusahan nga lo. No tamodon na kinorohingan. Ay yung bulayan dati dot antakan dokot ba dati no. Nga orohyan ako dot ay paparikot da pamuhandaman dati nakuroh tu wonsa yon da kinorohingan miya galilo iso na pakakuan nga olisi kinorohingan dati nakuroh tu manaput ko tanganak orohyan ko manaput amu orohyan ko momikot orohyan da manapu amu iso na pakakuan nga opus to kosyo mada to kod isiyo na po nga osilid ramputa ka ko posyon mila-mila na po di saputan ng sumandi saputo ano po di mo kinangom tokom ay so na mo ti diralan nga poing ka sa kiramilo gilon haramang ko itorong ako mantad ko kinotilo iditanak barasan ngay na siya pulis at patayon po ko doholo ka nga ino po'y panumbayaan nati awayaan nati miya galilo pinaharo do kinorohingan tuaw po sa kinorohingan dati sayra no pod haro miya galilo kada no dandad iyo Adam no pom ihawa nga tumilombo sa sumansala kapuriman na di kapuyo ilo dat ay tok otapoti po makapuyo boros kinorohingan ka o gumu na di kapuyo ko'y ngaritan awayaan kada tako nando sansala ka miyagal dadi di ginawo mo jadi manta didi irin po nga popakito dat olisi nagi kinorohingan kumati tulon nga suway no matiga dati tasaraw dati no pod osaraw nga sayrad hartawayaan takod iti ko garitan nga ay di opusaw kinorohingan ka iswang dat Kitab Lukas 12 ayat katuro. Ngay di katunod da Lukas. Lukas hapadam 2 ayat katuro. Bahkan tobuk biat tulunu nga ointob. Mantadi di kada na po dosi, iyo ko na po nga lobi daki gatang kamantadet ginumuan dot pirit. Lobi pendad ilugas-lugas sa tulong nga asanong kapi mangintabot-tabok. Ihati na po tim ipiay lugas sa tulo ata kayo ang tabot-tabok kisyo. Kinarahingan mo ka. Tabuk no piya nga oin tabi. Kamuyan na po hom ay ilo piya tong tombolog. O ilaan isyo dat sayra dat oin konoy. Lobi naging dati tulun di kaupusan na kinarahingan. Pintong-intong kasari to ka kinarahingan. Tabuk to ka piya nga oin tabisyo. Pengkuro. Nga doho na pod pamusarahan dat right ka ilat isiriba da pangintangan da kinorohingan. Miagal no di mintong ako main bula. Sera na po mintong ta ko main bula. No ka ginawa no. Di dadi kusung kamod ka. May takos siyo. Hilo ka. Ino pa panumbayaan ko nga yo di na kinorohingan ko dati. May diwayaan ka. Nga yati igahat atilot magihumaralan sandiri. Pusaw kinorohingan dati manudok kawayaan nga kinatilo dati dat magindalan to kadit ralanda ap pahingontok akapihunong da korohyan da kinorohingan.
Bahkan de isuang pihak kapatayon nga iyati na po nga kigatang muntok kinorohingan. Noritan de isuang Mazmur hatusom hapodom monom ayat kahapodom 5 dat itinupot kapatayon di sangulo ni kalisihan da kinorohingan nga kigatang muntok daw. Nga sorohon to kanod. Paingkuro na ang kulo kumunda kapatayon. Ikumunda kigatang. Maita ko po oputad oni ba? Haroh mo tidihot penuhuan kumadati. Do pangalimpupo iti pelajaran dati kasuabon na bay no. Iswang ga Mazmur 25 ayat kumo 2. Asala na pula ayat ko hoy. Kahapodom 2. Okay. Ayat kahapodom 2. Isay nang kuitulun na moda si kinorohingan. Montok disyo kinorohingan monudok koralan dit patut teman daw pilyo. Sayra na pod iyati na po nga moda si kumakinorahingan. Tumanud to ka kinorahingan. Nung kadhilo, Mazmur 25 ayat 12. Montok kisyo, kinorahingan na po nga monudo kiralan dit apatut mandaw pilyo. Kung ano pa itong Pinay nga, otapot na gid ogumoy kang garitan na ko po siyon dati. Namilat tumalibilo. Manaw-panaw miyampay dati. Miyagal no lapana sakit at timbubay no. Miyagal dit. Mirolot to kono lapana sakit. Nga tudukan to ko kinorahingan da hinggaralan da wayaan. Harma nga. Nga no po nga iyati no po nga tumanud. Pusaw to ko kumakinorahingan ka daw. Makinongaw to ko disyo. Jadi mantadidi kanono may to ko taguanga iti kaposyon iti miyampay sumundi to ko kumakinorahingan. Manto ko panaho iti kaposyon dati miyampay ay kabarani to ko katama to ko miyampay nagid osatya to ko kumakinorahingan osomok to ko kumakinorahingan nunupiyahit awayaan dati nga atumbayaan to ko dot ato ko'y kinorahingan pologoson ato ko'y kinorahingan adadan tu isi na po nga opuso pumadati pohilon to ko na pelajaran dot kasabon na bay no nga orohyanok po monondigot bay no. Kudi nasiwatan dami na modusunot sinding iti nga tinapo sinding itim pinapoylo dot may to kono indalana ko po siya iti miyampay dot ogirot kumakinorohingan setia kumakinorohingan inapundit arubahan dati nga kasonongan man tadi kinorohingan. Ya, asa nang kopi tentarugukan dubay na hoy. Jadi rus kopi ya nga. Ito na po rus bagi. Walaupun ku tak terkenal, hilang dari ingatan,
Allah dari surga kekal tetap peliharakan. Tangannya pimpin aku, tangannya pimpin aku. Aku tak sendirian dalam dunia yang fana, karena tangannya pimpin aku. Ku akan menempuh hidup dengan berani dan setia, dan damai yang ku peroleh melebihi dunia. Tangannya pimpin aku, tangannya pimpin aku. Aku tak sendirian dalam dunia yang fana, karena tangannya pimpin aku. Kanang misi sa atau kad iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikau dot kasuabon sa batiti insan pod na kompok yahay ti kay sisan dot sumambayang misusuab. Konsikau nagi tu hara kasari kasiwatan dahay dot minagyampay dot kasuabon bay no. Hali piad o gumu kinenan dot naputo tapi ramutan maya dot tanalun tay ka iti latirik om nagi iti internet nga hara kasari ot sa kadung diolo om nagi panguhupan no kumadiolo. Kasuabon ni bayno naratian nagi dahay do iti napot santa bitit kainggaritan da away andahay nga miloh dahadat mumunsay dahay kohondom dia sayra da kawaya yahay mahadad yahay no pa nga ada yahay konsadu mantad dia nga yahay no pati nga ang olomok yahay aruhay had aratu agumo nagiit kakausan adahay kapuasan na ginawo nga sa kirad milohom may nehay anway kagarasan na ginawo tumuguang nununo po hikantakan idi amo tumbayan nehay haro haralandat patudukan no di lobi kagayo kumadahay ilobi dot ay paparikot dahay iswang ga kapurimanandit asimbayan ng osomok kasari kumadia. Insan po sumambayang hay muntokot. O insana ni makikinongaw keluarga diolo dinongotong kiadan manuelo onway dot tinsasamod itulun-tulun di kawaya dot kabalingkahangan na koposyon onwan nuelo dot sokadung gisombo ogirot diolo kanuelo dot bertahan iswang dot kantakan di awayaan diolo. Sama tabay no kung sikaw to ano yahay uhupay iswang kabaktian gisombo alumis ka daw piramutan dahay gisombot tino kano pa kaguhay magyampad iswang got kay sisan na sumambayang. Ampunan na do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay iswang ngaran di Jesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, iswang kasiwatan iti, orayan ako, kung sikaw, kuma pira-pira group DM 1, 2, nakapaharod, ikamunta ka doa, Daniel, insan, nasa nga daw, mila na padam, intalo dari, babi. DM 1 pukul 1 titanga daw. DM 2 pukul 2. Apakapiyot 3-4. Nga 5 na pohom minamili elad pinapaharo dot do abarantay. Jadi dondoh na po di nga pukulan ng kasuabon. Kamun na po nga hopodom do napintanga no 12 jam
manta di pukulanam sa dapon kanihab napintanga na di pukulanam buat kasuabon bayno pupusan dot pukulanam bo sa dapon da bayno tumano da pa di kapailan di katua kalas nga ciguninis nga insan sambulan. Jadi kung sikaw da panglibatan no kayo inisiatif isuan got pelayanan dati iri nga pelayanan nga kayo ribo iso ikay sisan dati bahin ako po makapiro ba ta ko dat kabaktian sabat da bayno. Tuhan memberkati.